Sanibona Maswati kithi ngethemba niyaphila. Nikhuluma naCece. Emaswati, ngifuna kunitshela ukuthi uyabona lemphungane lemnyama lemanyatelako lehlala etoilet. Mayingena endlini yakho ibhizi bangumsindo ithi uvula lifastelo. Iphumele ngaphandle. Akusho ukuthi wena sekumele uphumele endlini ngoba kunemphungane yasemthoyi, imphungane emasimba. Akube bede info lesusa emehlo ethu la sibheke khona. Thina silwana Mswati netinkundla takhe. So Maswati lamahle asingayinakini info lengeke sibuyisele lutho. Mina noma ngabe ngubani noma ngikuthi mina eMaswati mina ngiphume ngisho kumuntu lo wangilethe emhlabeni, ngiphume ngisho kumuntu lengitalwa naye. Mangabe ngiyabona ukuthi lo muntu lo le vision yami lenginayo utayibambelela, uyabo. Bengitshela make nangithanza kuhamba ngithi nandaphethe kungishayela nikhale, ngitawuthatha le phone ngishintshe le nombolo nibe bedi inombolo yanami ngigcine ningasakhulumi nami, ningangathi nekuthi ngiyaphila noma njani. Angifuni noma ngangibani noma ngayini ime endleleni yale vision naleli goli lenginalo. So Maswati asifundzeni noma kungakhuluma bani noma kungakhuluma bani lebesimethembile avuke kusasa kusashintshile asitshele ukuthi yena sowukhetha Mswati. Emehlo ethu akangasuki lapha sibuke khona. Bengingakabhudzine ukuthi ngitake ngibe le comrade boba bejani isithole boba bemaro masukubalwa. Kunemkhaya wami wale ngasekhaya Gudul wahamba ngifunze primary uyiphudemo. Ngithi bogudul bayahlanya bosicela umkhonda bayiphudemo bale ngasekhaya kunemaphoyisa la anti lebekuthiwa ayiphudemo emaphoyiseni lengiwakhanzile labekamelele abantu till today abaka resign ngisho kuresigna. Bayahlupheka bashintshwa titeshi balahlwele emakhaya kubohoro la kude khona gesi khona ngenxa yale struggle. Kunebantu labahluphekako Maswati lamahle ngenxa yale struggle. Kunabo bacede namthandeni bashiya imuti yabo bashiya amabhizinisi abo bashiya konke abantu ababo basejele bamelele thine. Kunasicelo Mngomezulu ngeke asaye ekhaya kuyobona umndeni wakibo bobhuti wakhe nako konke ngisho lithunela makwakhe liseSwatini ngeke asaya uvalwe nguhulumende wetinkundla. Sina President Makhanya akasakhona naye kuye ekhaya. Kude labanye abantu lekumele babalwe ngithi kumele kuvuke bo President Makhanya lapho ekhaya labasakhona kuhlala balwe. Kumele kuvuke bosicelo Mngomezulu laba lapho ekhaya labasakhona ngena balwe. Asingasusi emehlo ethu kuleli goli lesinalo, asingasusi emehlo ethu esitheni. Kude ukuthi kungathi ekhaya kithi kaShongwe lekhaya kunelisondvo ngiyabekisa isondvo leMazayoni makwami nababo wami bangumfundisi nalakhaya sonke sithandaza. Lingehlule lelo sondvo ngiqabane nabo ngiphume ngiyothandaza eRoma bese nangifika leRoma sengicabanga ukuthi nina lo kungikhipha ekhaya ngeke kuze kungikhiphe. Funzani along the way. Funzani. Asifundzeni ukuthi kuloku siyafunza and akusiko konke futhi Maswati lamahlele kumele sikuphendvule. Lokunye kumele sipinze nje umva kuchubeke ahlanye noma ngasitshela ukuthi yena ngadlala ihlanya singenapi ngoba utala idla ngempipo wakhe singenapi noma ngasitshela kuthini. So Maswati lamahle asingasusini emehlo ethu la sifuna kuya khona. Silwa na Mswati silwa na hulumende wetinkundla logcilate eMaswati. Letinye timphungane tasemthoyi nje awuzivele sithi tiyenza sivule amafastelo tiyaphuma tiyahamba.